Kylä sijaitsee Äänisen läntisellä rannalla. Vepsäläisten kuoro laulaa. On 8. maaliskuuta ja Venäjällä vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Kylässä on noin 800 asukasta, joista valtaosa on venäläisiä. Vepsäläisiä on vain muutama kymmen. Monen eläke on noin 60 € kuukaudessa ja vesi on kannettava järvestä tai kaivosta. Valtaosa nuorista haluaisi lähteä kaupunkeihin ja länteen. Joka toinen päivä tulee leipäauto tai on tulematta. Vepsän kielen puhujia on noin 12 000 ja Shoutjärvi on Karjalan vepsäläisten keskeinen kylä. Kylän ylpeytenä on koulu ja päiväkoti, joissa opetetaan suomensukuista vepsän kieltä. Pääasiassa venäjää puhuvat lapset tutustuvat kieleen leikkien ja laulujen myötä. Ozuta, покажи, какую мы еще птицу не показали? Ворону. Ворону. Ребята, кто помнит, как ее зовут, ворону? Вариш. 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 Вот такая. Покажи ее еще разок. Alkeita opiskellaan myös kuvien avulla. Хорошо, Хиля, ишь, вот еще. Как вспомнить? Еще 2 дерева, да? Береза и кто узнает? Осина, правильно, слушай-ка. Так вот, осина это хаб. А береза это койв. Кристинка, Тули, Луги. Vepsä on kaikille yhteinen aine aina 7. luokalle asti. Tänään koululaiset käyvät kotiseutumuseossa, joka toimii 130 vuotta sitten rakennetussa komeassa talossa. Sisällä on perinteinen vepsäläinen tupa. Lapsia kiehtoo etenkin katosta riippuva kehto. Люльку все. Давайте сначала люльку посмотрим. И все время подкачивала мама его, чтобы он не плакал и спал спокойно. Neuvostoaikana vepsäläisiä pidettiin separatisteina, eikä kieltä saanut käyttää virallisissa yhteyksissä. Opettaja Olga Kukorina kertoo. Вы знаете, очень трудно сейчас и сложно объяснить, почему. Потому что, например, я сама коренной вепс, да, и я всегда с самого детства, слыша вот эту речь, мне было очень больно и жалко, что вот если мы вырастем, да, и мои дети не будут знать этого языка. Поэтому я очень хотела, чтобы этот язык существовал. Но вот почему-то не у всех было такое мнение. Хоть многие были вепсы, но у них вот было совсем другое мнение. А как вы думаете вообще, вепская культура, вепские традиции, они выживают? Я думаю, что они должны жить. Почему? Ну, я не знаю почему, но они должны жить. И мы должны сделать все, чтобы наши дети все-таки уяснили, что да, вепский народ, он народ, хороший народ, честный народ, трудолюбивый народ. И у него было очень много всего, ну скажем, вот, всякие песни, и прибаутки, и потешки. Я думаю, что вы еще услышите впереди вот, ну вот.
Kuoro laulaa kasteisista niityistä ja oman kullan odotuksesta.